خالد إبراهيم اندام دسته إداري لأوفيسا بيواندين درفة جقامش له قال منا بخيراتي كاك خالد خازم لابوريز سرچویم كاك خالد سبب چیه کو و یانجی ریو بریا خسر دادگاه قامش له را دستی وزارت عدالت سوریه نکرن جارك دن دام باش لابوريز بو وتماشفان و براستی یعنی خویای کو نزیک بونا شامی حکومت دمکی جبو انتگراسیون جبو ناوروکا انتگراسیون معنى قانوني يان حقوقي يان سياسي انتجراسيوني دور دكبه جبو بيجي يعني راست بلكي بريا خسر هنا قابل آبيتن دواري عسكري دي دواري اولكاريه دي هنا كي جبو انتجراسيون بمشين نرم ببه وقت بيجن حسن النوايا نيتين باش لبيش دان دبي درباري هنا قاب هاتنا آبيتن لی دواره خدمت گزاریه ده دواره خدمت گزاریه عدالتی ده لی اویا براستیجی و هنکی جی گنگشیه به جی دانو سندنه به یعنی اگر مرا باش لی بنره دسپیکا کو دوزگرین گشتی سوریه بری ور و دراخیا بو پیلان کری بو لگوری نرینا ما پیلان کری بو گو دوسیا داده یان دوسیا دادمندیه بگشتی هنکی او آستنگ بکن و هنکی بار باوین سر بریا خسر یعنی دبی درباره يعني كانت تشتكيدن بس جريداي في قوتنا تبيج مثلا احمد هلالي دبيجي وانا داخوازا ليستا كي كرنا يعني جوا خواستنا جريفا بري خواستنا كون ليستا ك كارمندان دادواران جوان را پیشکش بکن جبوكو اوجي لغورا و غاوان باويجن دبيجي حتى نها ليستا نتشويه استم سروي ببورينه يعني وقتا دوزگری گشتی بری شامی در دکوه و به دادورن دولت ین بعتی بری دا آخوه و دبیجن کو سبی ورن خو حاضر بکن ورن پیشوازی بکن و امهرن قاشو درباسی جین عدالتی ببن قصر عدلی ببن و امیر را دستی و بکن و دبی درباره تشکی دیرنگی تونه یعنی جخوه بی بری گشتی به ورن محافظ جیه کی رسمیه جیه کی فرمیه كل ويد راهنك نقاش بين كرن لي تبا بها ويجي شو درباس بو هم لقصر عدلي حسكه هم لأقامشلو لي دا خوازي وان شد بيجن جارك دين او دادورين دولتي ين بعتي يجون قلي كرد قلين هريمي بالتباي ايشو ازار جوان كشاندنه بخلق هريمي بالصدام بالدهان كتن حبسين بلا سبب جبر بريارين فان دادورا اف دادورين دولتي يجون هر يك جوان بشاغكي او لكاريه كريداي هركز في باش دزان يعني ملتي ما ايدن دزانن يعني وقتا تين في درا و اي دادوريه جوان بيجن مانا بانا بعسينا ميشاوا وان قبول بكن مانا مدجي بعس قاشو دركتن مانا شورشك دجي بعسي سيستما بعسي بقشتي بيجن مانا امكش بري بعسيبو نا حيران تبري بعسيبو لقالك هبون بعس رد كرن كتن حبسيش برقن نكتن حزبا بعسي نكتن بارتيا بعسي اوان جدر دينن يانجين خلقي هريمين او كسين كنت تبيجي دادورين بعسيبونه يعني دادورين دولتي ينبري حمو مركاربي سري سدي نوت بعسيبون بلكي 4 5 كرد نابا واند هبون او جي يعني قاشو كيم زيدا هناك وقت بيجن هناك اخ دابتن شعبي ما كردابا دو قاضيه وسي قاضيه ودادمند دادوري وهنا يعني او يا تيريناك يعني نمعناوي كسبتنا بف قاضي ما قبول نذكرن ما بحزار انسان ما حقوقين ومبارزرن لبي هريما جزيره ثاني بيتري حزار بارزر ما يجو بده سالان كارو خبات کرنے هر وها اف سیستم عدالت یا گویرو سر 14 سالای لوی هرمه گو اولکاری آرامی آشتیانه هموها دادمندی لوی جواکه تب که مانی خو تب شاشیه خو تب تجربه خو اینو گاونی گلک پیروز آویتن گاونی گلک باش آویتن جبو بی هاویجی اف هلوستاوان براستیجی هلوستک دجیده امیچاوا هر پشت رادستی کسکی بعسی یوگو بری مجبروی ایشو آزار و ملتی ما ایشو آزار جیدک شاندن نتنه ابیاجی يعني نتنه ابیجی هینجی و یتر مره هر بعرب دبیجن حارتنا ضيقه وبنعرف بعضنا باجار ما وطاغي ما بتشوكنا محفدو ناس كن قش هفدو يعني نتنه تعدي وزحمتي البي ملتي سياسه دولتي سياسه بحث مشاندنه هر وها يعني هناك جوان
هما تبله هبون برای خدان ترکا و بون آلیگری ترکا و به ترکا در باس بون دا شر مکرن شر کردا کرن و داگر کری کرن یعنی هر چتتی کرن دبی درباره دیگه کاجوانا که خالد نها بورینه اوانه نهاجی حتی دقه داوی لسر ماسا دادوریه بون روجا بشب کتن سیبزو نچون دوام خو ما وقر بریا خو سر مگو هر دوام خو بکن عدالت کنکارن کاری خو بکن کاری خلکی بمشینن گونا امنا ما کار نه اما هم سازیندن که خالد ببورین یعنی مثلا يعني تنه هون اصرار دکن کو قصر عدلی کوشکا دادوری را دستی حکومت سوری نکن يعني تو سازیندن هنه کو هند بیجن ام تسلیمی حکومت نکن مثلا دری سیمالکا و کنمونه يعني مجار رادس كرني ام او نا ابدا مجار نبغيرنجي يعني مجار كو انتجراسيونك ديمقراطيك يا قول جموان قلتنا ديمقراطيك شركه يعني دبيت بو شركه حاشا خدي يعني دودي به مساله بقلكي دور دچن تاني ام دبيجن غرق خلق به هرمي خدي بريار بن خودی اراده بن برهبری خو به همو سازی خو نه تنی سازی دادمندی هر وها سازیان آبوری هم بلدی هن خدمت گزاری هن هم دادمندی هن گلک دبره دی هین باش هین انتگراسیون دسپیکا خود بلکی مگو دواره عسکری دی گاو نهاتن آویتن نه تک باش هلا قصد هات آویتن لیوکی دی و راستقینه انتگراسیون و بيجي كرن نتني قلت هنا قال البدرات دين وامش بين اري تمام ودور ديفيجن بشر ديفيجن امهاتن سروريا سوريا بقشتي لسرخاكا جغرافيا سوريا ام بيك بينن ما كيج ما دجي سروريا سوريا ما امجي برشاك جوي سروريا يعني امنا سوري ندوي درباري دي يعني ام نزان سروريا سوريا تشين دوسيك حقوقيه دوسيك سياسيه دوسيك گفتگويه ببيرنگي كسكي دين واجي كسكي دين ببيرنگي ها نامشه امجي بويرانه امجي بيرانه انسان شارزا انسان زانست لبي هرما ما پرن مگود دادمنده ما دادورین ما تجربه وان سر 14 سالانه خبرتك وان باش شي بيد به درباره دي ملت ما ايدن به هلوستنا ما ايدن قبول دك يكي بعسي جاره كدن ور برنگ كيد ورن لسر هرما ما ايدن بجلك دي برنگ كيد بماسكك دي ورن دادوريه بمشين وچ دادوري جي دو بعسي بن زحمتيه درباسوني ايرو وبيل بدراوي بمشينه ایدن ویدره و بیجم و هنگ جاران گفتگو و نقاش و چه بابا باشه هون دوسیا پرورده چاوب کن خوندن زمان کردی مثلا لگور ازانم اوانات خازن زمان کردی به زمان که اختیاری لهرمین ریوبری خسر هون اصرار بکن که خالد کو پرورده زمان کردی یعنی پروگرام منهاج زمان کردی به کردی به هرمین روجاوی کردستانه يعني اوج نهاد ناوالي كولينا كيدن حوالي مجد ناوالي كولينا كيدن دبي درباره دو كو زمان كردي جبو حرم كردا باجار و گند كردا زمانه کی سرکبه نه زمانه کی هلبجاتی به وق او ديفيجن دبي درباره دو و سفر رفع يكي حتى رفع بكالوريا تشجر بين ليسه حتى صفه 12 چدبن و بزمان كردي به و هر وها زانينگها روج آوا و جار كيم زيدا ودناوا گفتگوی که دبه جبو وزارت گشتی یا تعلیم العالی سوری دش خو او دبیجن دمک نزیک امی وزارت پرورده و یا پرورده یا بلند امی بشینن و گفتگوی بگیرنگای چه ببه و بردوام جی ببه بلکی دریجی بکه بلکی سالک 2 سال جی بلکی بگه 3 سال جی حتی گو انجام کی راستقینه و درباره دی چه ببه مالتا آوا گلک اسپاس خالد تيت ساكي بيجي بو نافاجي ببورج بو نافاجي ام بيجي ببيجن ليستا كانجي هاتن وخاصتن حمول ليستا دچن جي بي ونديدار و دجيجن وان لي او تشدي بيجن او بيجن ياو نافي وحموجي انيزيكي ريبري خسرن یا بر هنه کبن باشه که خالد چما هون تنه ناوین ریوبری خسر پیش کشت کن یعنی یه نزیکی ریوبری خسر پیش کشت کن یه نزیکی انا کسی پیش کش بکن یه سر بخوشی پیش کش بکن از نوی دبیجم او بهانه وان ویا دبیجن وانی نابه نراس نابه حمو پیکاتیان وجد انا کسی جهاتی خستن جه حمو پارتیا جی گهنه کی اوجد نابه درباره د کیم زده د نابه لبو تفگر کده به اوجی ایدن خودی بریار یعنی وک هیئت سیاسی دو هاتی يعني هيئات سياسيه كيا موجي ناسنامه يا وي كيا شيء قانوني يعني هيكليه وي كينا هيئات سياسي
دبن چی بنگهیت یعنی هیئت سیاسی چی یعنی و به نقاشك بالبربك ونقاشك بالبربك ورسميتك وفرميتك او برشش خناكن يعني همو انسان ما عمد بيجن همو بكاتين في هرمي جرك قدي بريال من دندر في انتجراسيون دي وبشداريا نتنجبو باريزغا حسكي وكوباني ونزاع عفيني حق مي ما في مي ريبرتيا سوريا وبريارة چه بريار هندري سوريا چه برلمان دبي چه وزارت دبي چه دبر دبي او حقك بي الرسانه ام جي دناوا ودبن ام بشداربونا خو بين زمان ام بريار خو و اراده خو بين نشاندان ابي قد قبول لكن يعني بله جالك سپاس ابراهيم خالد اندام دسته اداري لاوفيسا خالد ابراهيم اندام دسته اداري لاوفيسا بيوندي اندروا لريفابريا خسرج قامشلو جالك سپاس